тамошобинони азиз, имрӯз якта директори мо медоем мо хати апай рудобар пешвоз омадагием. Озӣ пешвоз мегирем. Ина тамошобино имрӯз якта директори мо ая шаҳри дига омадестай. Аюс мерем а? Пешвоз мегирем старши директоран. Занакои калонсол менависем ки умри мо рафтагӣ ҳича намефаҳмен. Мана якта апай мо чанд сола апай гулрӯ? 53 сола, 52 сола набирадор, старши директори компания Фаберлика. Так что занакои калонҳо, занакои калон бохна наковен, нависен кора нишонтон метием. Да куҷо бошанака? Сеюм. тамошобинони азиз, иҷа ма меҳмони омадагия бурда хонаи пайрудобада ҷобаҷо кардам. Иҷа ба сари апама кӯдако омадам. Апама кати кӯдако гирифта рафтисам. Имрӯз чихеле ки ҳавои мо абр, борон гуфтагиян, уже қариби обеда борон гуфтагиян. Ин мошини аз намаи тамошобинон мошине ки якам бор ма харидаги будам. Ира апам айма харида буд. Хулоса мошина қати анамин хона апам полностью айма харидагия гирифтагия. Бигем ки ё айма нестан. Акма омадам пиёда нагардем гуфта язнам додан мошинашона ки ман истифода барам. Иҷам кӯдакора мегирам, ҳозир қати апам мебарам мемонам ва як-ду саволи шумода ҷавоб медиҳам. Бисёри шумо мепурсем ки шавҳарта нишон диҳед, ту шавҳари кадомира гирифтаед, ихекада беҳад ами дар бораи шавҳар смсҳо бисёр. Шавҳари ман дар мо шаҳри Тюмен мондан тамошобино, барое ки ман пеш аз оне ки шавҳар кардагӣ будам медонистам ки ман блогерам, ман кор мекунам ва зидди кори ман нестанд. Ама иҷа ай вақти хушам омадагӣ нестам. Ман иҷа бигем ки ҷамъомад омадагием. Иҷа мо тайёрӣ барои конференсия мебинем. Хулоса диплому, чеку ҳамин майда-чайда ки бо дар оянда дар канал нишон метиҳем, ҳамаша дар иҷа тайёр мекунем. Ба иҷа мо ҳама каса кади директоро ба мошини майда Тоҷикистон мерем, барое ки намедонам барои чем херишат кардем ки пиёда мерем ба мошини майда мерем. Мошинно аллакай мо заказ кардагием. Иншоалло ҳамаша видео мекунам, барои шуморо нишон медиҳам. Темаи шавҳара тамошобинӣ хоҳиш мекунам маҳкам кунен. Ман нишон намедиҳам, дар бораш гапам намезанам, чихел шинос шудем, чихел нашудем. Намехоҳам на худам, на шавҳарам розӣ неста. Бисёри подписчикоям мая поддерживат кардагиян, нависагиян ки хубтараш гав на зан. Барои ҳамиқа пешравӣ, роҳи зиндагӣ, чӣ гуна кора пеш бурдан, ҳама ё информатсия ҳама вақт ҳаст дар канал. Мехоҳи қама видео кунам. Вибр беҳад калонай тамошобино. Беҳад на ки торташон ба мазза ҳаст. Ям торти панчо. И Наполеона? Не, Наполеона дорам, ҷа нагрифтина дорам. Молочная девочка. Бихтари ширқати бидай номаш. Надорам Наполеона. Дабали ҳамин буд нагрифтаги Наполеона. Ҳамият торт мегирем тамом, ягом рулети шоколадни дигарам гирем. Не, уҷудай рулеташо. Идаҳа. Навая гирем. Шоколад мешӯи бакра. Хайтаршо мебини одамон. Инеям леки хушрӯи ба мазза тофтаиста. Ина 405 сум бия мира гирем. Медовый, что он другой по... Нам вот эта молодая девочка торт. И еще вот здесь рулет.
Номер улицы Малиновый, который написано. Намин вид дораным фачанники. Иҷа аллакай мо хонаи пайрудо бадаем якм авқоти мо хомшурбо дар специальни посудакое ки дар духовка тайёр мекунанд анам хеле дар пайрудоба тайёр кардан аҷоиб буд бамаза гап набуд хомшурбода хулоса и десерт чанд намуд бигем ки беҳад пахта пазои хушрудона апай рудоба. Тамошобино имрӯз дар хонаи апай рудоба ма повар ош аймаладая мама таҷичка процесс иҷод навсесто савзи реза кардестам. ҳозир пиёза реза кардем. Пиёза аввал бирён мекунем, баъд гӯшта. хулоса алло уже дега шуштум, қоқ кардем, руған ҷаранг-баранг дора. ҳозир чӣ мекунем? Пиёза меандозем, телефона дашташиф мемонам. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Катгир наовардем ку? Катгир. Мне то, что видно, вот это. По-русски намедрено. Что будет это по-русски? Поварёшка. Да, все. Пиёза сырхак мекунем, тамошобино бавая меандозем надушка. дар навори гузашта, навори ид буд, тамошобино. Ма гуфтам ки мақсад ҳам гӯспанд киштем дар хонаи қассоб, хулоса ҳамуҷа бурдем, қассоб дар хонаш мекиша, баъд гӯшта меёранд. Кадом менависад дар комментария ки қурбония бояд дар хонаи худат хун кунӣ. Омо дар инҷа дар квартираем, дар квартира оварда хун намекунанд ку ҳамаи қурбония хел мекунам. ҳамин шароити ҳавлӣ ки надорем, дар куҷое ки бикушем, худованд худаш меҳрубона қабулаш мекунад. хонаи 20 кас зиёд тақсим кардем ҳаминҷа. баъд сайда ранги кӯдакоӣ механдим, намхена истая кардем дига. Действительно, мумкин бисёри шумо мая дигар хел медонед, бисёри шумо дар ҳақиқат мара медонед ма чӣ хеле инсон ҳастам. ма беҳад ҳамин бигем ханда, шӯхӣ, ҳамин бигем ки вақти хиша бисёртар нағз мебинам. Ман хеле духтаре бигем ки хаб када шинам ё ки ягон каза пешам бошад, и хеле нестам. Не, ма дар ҳақиқат бисёр гав мезанам, бисёр механдам. Анам хеле табиатан ман ҳамин хелам да, мехоҳам ки ҳамин хел шӯхӣ кунам, бихандам, нағмаҳо кунам, дар круг бишинем. хаб када шишта ман наметавонам. Дар ҳақиқат ман ҳамин хелам. ба шахсе ки бихандаву хирсандӣ кунад, вай кӯдак будай. Лекин ман хирсанд шидам, барои гапи гуфтагишон ки ман ранги кӯдак будастам, беҳад хирсанд шидам. Хулоса тамошобино, оша тамошо кунен, кадоме да ки маҳқул шид, обязательно бинависен дар комментария ки маҳқул шид. Ма отдельно видеои оша бо отдельно кати рецепташ ки ма чӣ хел тайёр мекунам, ба тамоми нозукиҳош нақл карда отдельно дар ами каналам мепартом. Обязательно агар комментария шава ки ош вичам, хичам, маҳқул шид, ки дар ҳақиқат ош ба дараҷаи олӣ ба маза омадаги буд. Агар безе меомад, мегуфтам ки безе бомад.
подписчикое ки дар каналимон нав подписатсия кардагин ҳамаи шуморо хушомадед мекунам. Ман дидестам ки қариб дами 1 ҳафта 1000 подписчик омадеста. хушомадин ҳама каса. Ва подписчикое ки тамошо мекунин подписатсия кардагин нестин, ҳатман подписатсия кунин. шумо медонен ки ютуб мо да пул наметиҳад, лекин мо ба дастгирии шумо ниёз дорем. ҳатман дастгирӣ кунин. چی دوتانی من کار میداخی نیکوشید وای ماشالله молодец Фатима Фатима что это? Это мне. Нет, это нельзя, маҷбурӣ хрондесианша процессина давом дора. айҷа мебарам хма дар дуруни вана ба айна тар мекунам. тамошобинони азиз, агар барои шумо ош маъқул шид, вичам хичам, ки дар ҳақиқат ош ба маза омадагӣ буд, агар безеб меомад, мегуфтем ки безеб омадагӣ, дар комментария бинависен. иншоаллоҳ полностью ҳамин видеора ба рецепташ, ба нозукиҳо чӣ гуна тайёр кардам. ҳатман агар комментария шава ки маъқул шид, отдельно видео карда ҳамаша гап зада ки ман чӣ хел тайёр кардам, чанқа об духтум, дар чанқа биринҷ чӣ хел кардам, ҳамаша ба тамоми нозукиҳош отдельно видео карда гав мезанам. ҳамин видеои оша отдельно мекунам, рецепти оши тоҷикӣ гуфта мепартом. агар шумода маъқул шуда боша, агар ки маъқул нашида боша намепартом. обязательно бинависен. неки действительно ба маза омадагӣ буд ош. барои шумо тамошои хубро таманно дорум то охири навор бо мо бошед. هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك له حب من يحبه فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك له حب من يحبه فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين
في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ضياء مثل القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول. тамошобино шадам партофтум. борон сахт шуд. Машаллоҳи раббинай. ҳам қамат дӯст медорам ман хе ҳавои борония. Машаллоҳ. Не. Красота. ҳамаи зелинака ов мехӯранд, клубникака ов мехӯранд, гулака ов мехӯранд. Не. Яхшо. анака мерам пешин ман мехонум ба ҳазр, баъд меоем оша мебардорем насиб иншоаллоҳи раҳмон. ана
Мушли ли час куда? Как себе? Слышишь? Знаете, густишь меня отстирать. Поставь. Tidak apa boleh. Kemudian ini basah. Kemudian ini basah. Kani duş bardağın dünyayı veriyor. O kanından bardağın Hindistan diyor. Знаете, могильная дача, ина тамошобино оша бардоштем, ош ба дараҷаи олӣ, ба мазза, резунак, серухан. Иҷа бигем ки чака, кати зелен, салат, салёнӣ ба тамоми нозукиҳош ҳамада маҳқулши нафсесто. Барои мо иштиёи таом, барои шахсоне ки хурдестиян, барои шумо низ ҳамчунин обязательно тамошобино фикра ақидаҳои худтона дар комментария бинависен. Ман ждат мекунам тамошобинони азиз. Раҳмат барои тамошои кардагитон. Тамошобино ина борои мо омад хонаи апам заказ кардагӣ будем. Сумкои мара бинед дар болош мондагӣ. Ҳозир ҳуй мекунем бисёри шумо барои падарка, иҷа падарка барои духтаракои командамон, барои розыгрышо, барои шахсоне ки иштирок мекунанд дар зал штагиян, ҳаваёда падаркаам заказ кардагем. Хай на танҳо айҷабо падаркаи магазинам гирифтагем, сумкаи майдакам да 5 чала кило гирифтагем. Падарка тамошобино. Ана ҳозир ҳуй мекунем. Иҷа новинкаҳои компаниярам бисёра. Як қати шумо якҷоя распаковка мекунем. Тамошобино ай инаи парфюм для стирка гранулах ном дорад. Ака ба фикрам ки нами круглякора ҳуй кадем уже мо ядам да.
ина бинедо аҷоибот бӯи бамаза дора. Ина дар дрини барабан мепартоӣ. Ранги арамид кондитсионер ҳаст ку для стирки. ин барои либосое ки мақсад ина либосои зимистонатона барои соли дига шумо мехоҳем ки шӯян уже дами шкафтон бумонен. Аҷоибот буш беҳад долга меиста. Дамахироуни полотенца кирта либос чизе ки мешӯен буш беҳад хушрӯ мешина. Барои 20 стирк наистаги барои 20 бор шумо метавонед ки ҳамия истифода барен барои либосотон. И новинкаи компания Faberlic, инаи каталоги навай, каталоги нав. Касоне ки следующий каталог регистрация мешаванд, уже ай каталоги нав. Подаркай пейд вишакшон. Якта чой, якта вай витамин. Якта чою, якта витамин чойошни ки аҷоиботай. Ҳамаш ай алафи тоза тайёр шудагида беҳад барои саломатӣ фоидаи калон дорад. Новинкаҳои компания Faberlic инаин листовой порошок, кати инаин бигем ки типа вай кондитсионер барои ҳами запхи либосо аҷоибот удобни кардиян. Беҳад хушрӯ. Дар иҷа мо чи заказ кардем, дар иҷа заказои моро чанда кардиян. Так инаи средство для очищения ванной комната аҷоиботай. Ман худам истифода мебарам. Яхе духча-духчакое ки дар ванна мемона, ҳаваёро тап тоза карда блеск метиҳад. Баъд инаи шампуни ходовой компания Faberlic беҳад шампуни хушрӯа. Чи ботаникара фақат шампун мегӯм. Гел для душ буда ай шампуншам ҳаста. Ай бигем ки шумо метавонед ки коллексия заказ кунед. Шампунаш инаи гелш будай. Неки гелама беҳад нағз бинам че майсобуна гел удобнее барои обози кардан. Инаш кондитсионер для чи гел для стирки, кондиционированный гел для стирки. Ин порошоки оваки бигем да. Кадомит ки нахоҳед порошок, ина барои ба ҷои порошок истифода мебарем. И инаи ино рексоно наобромад яна? Инаи рексонои собуни хеле надошт компания. наобромада духтаримам хеле бисёр истифода мебурдам. Найдиша таомити бушам беҳад бӯи хушрӯ. Бӯе ки ҳастай ку пудра навистагия ку бӯи пудраву хеле бӯи беҳад хушрӯ удобни. Собуни удобния. Ин на любителай да, я хел шари, я хел одам шари кана асобина. Ин балзам для волос, ин ҳами кокос худаш бигем ки беҳад чизи хубай да. Мӯи сара ҳавор мекуна, блеск метиҳа. Барои кӯдакотон ҳам метавонед истифода баред. Кӯдакои мактаб равак. Буче деҷа Новинка шампуни. И шампуни новинка. Неки ӯ шампуне ки корад мудам заказ карди ку беҳад хушрӯ буда. Мӯи сараи офтоб нигоҳ медора навистагӣ буд. Шампун балзам буд вай. Инаи шампуни новинкаи компания Faberlic истифода бурда обязательно на видеоҳои оянда дар результат чагао мезанам. Неким се ки новинка меброя ҳози ҳар як си новинка бигем ҳам хе хушрӯе ҳаст ки иш аишта хушрӯе, иш аишта хушрӯе. Ино ҳамаш бигем ки абура чанд намуд инам подвибр шумо метавонед ки боҳушам ҳар хелай подвибр заказ кунед. Ёки ай ҳамаш яктагӣ заказ кунед, ягон ҷои зарараш надора ин. Баъд инаи двойной калци зубная паста. Иам наобромадагиа. Иам беҳад зубная пастаи хушрӯи кунам биненда. Сафед буда. Инаи ҳамон будаги там беҳад мада маҳқул шуд. Инаи зубной пастаи новинкаи компания Faberlic. Ишче хулоса тамошобино давом метиҳем видеомонамо камакак перерив кардем. Анаин гели мурмур наобромадагиай чихеле ки шумо медонен и яке аз знаменитиҳои бигем ки продуксияҳои компания Faberlic ма асобина ма худам беҳад нағз мебинам. Ҳамин мурмура духишам ҳастай. Аҷоибот буш аҷоибот неки чӣ қадar бӯи духиш монанд беҳад монанд. Духишам як аҷоибот фасона кард. И ба даиҷа нами новинкае ки ман шумо дар нишон додам даиҷа ҳар намудаш инаи асобина инаира ма беҳад нағз мебинам. Инами лаванда аҷоибот мада маҳқулай. Хулоса подвибр чихеле ки нашумода маҳқулай заказ мекунед. Ино ҳамашон барои
стиральная машина, барои ки либосои шумо бӯи хушрӯ кунад. Стойки будай, стойки ино зубной пастаҳош. Ҳай иноя инаин листовой стиральный порошокаш. Ина ман видео кардагӣ будам. Дида будем ична хушрӯай. Бо упаковкашам ҳуй кадаршам удобняй. Неда ҳамаш будем ки тайёрак. Аҷоибот беҳад тамоман бу надора. Тамоман инами якташа меандози ҳам қахаф мекунад стиральная машина, я ҳодиса доғ поғ ҳамара меравонад. Ира бурем ки уже ман анализ када бомадам. Бо ча гундаинаҷа намуд карандаши дига анаин новинка барои уход за ногтями, хулоса барои нигоҳу бини нохунҳо беҳад чизи хушрӯб ровардай компания. ҳам нохуна ба қувват мекадай, ҳам нохуна блеск медодай, ҳам нохуна бигем ки успокаивать мекадай. чихе бугу мустаҳкамда нохунатон намешкана, безеб намешава. Асоби нами макай ки писта бихӯрам нохунам чарах шикастан мегира. Ира бинеда чӣ хушрӯб прозрачный. Ин лак нест, тамошо бинед. Ино просто намин гел барои уход за ногтями. Ира бинед чӣ хушрӯшид. Ина торат ки карди бигем ягон зарари зиён надорад. Ин новинкаи компания Faberlic, ҳар як каталог новинкаҳо беҳад бисёр, хеле бигӯ якта дута не, беҳад бисёр ай новинкаҳои компанияи Faberlic. Бо чӣ даҷа ёша бигем ки ҳамаша видео кардам. Порошоки компанияи Faberlic аҷоибот порошоки зура ки 800 грамма 1 кило ҳай. Хулоса тамошобино 1 кило айнеким ҷавоби 3 кило обычный порошока метия. Сами главни доғи либоса меравона, ягон бӯи зиёдӣ надора, бӯи свежӣ мекуна. Ана либоси шумора бигем ки ҳастан яхе шахсое ки аллергия доранд, аллергическая реакция тамоман надора. Метавонед шумо либосои кӯдакотона шӯед, кӯдакои навтавалшудагия шӯед, тамоман астатак ай ин да стиральни машинаи шумо намемона. Уже нама 3 сол рафта истае ки ман да компания Faberlic кор мекунам. Фақат ай ҳами истифода мебарам. Ман ай магазин дар муддати анами қасоре ки да компания Faberlic кор мекунам, ҳоли ай магазин порошок хайдагӣ нестам. Баъд инаи собунакош фигурная туалетная мила беҳад хушрӯанд. Фигурняки фасонаки барои кӯдако асоби начхел ҳами кӯдако медроянд дастошона намешаванд. Ино я бинанд ҳами фигураша дида беҳад маъқул мешавашона. Имина барои кӯдако кадагиян ки тез дастакошона шӯянд, барои падаркаям, барои бигем ки ҳамаи чиз аҷоибот бибод. Ана ки мегузарем ба следующий коробка. Тамошобино инаи коробка. Инаи подарочный пакетора ма ҳамара барои конференсиям заказ кадагиям. Падарка тӯҳфаҳо аз номи ман барои шахсоне ки розыгрыш мешавад дар охир. Шахсоне ки дар ҳамон зал мешинанд, просто тамошо бинанд. Анами хел суперски бигем ки ба станочкиҳои компанияи Faberlic заказ кадагим. 2 коробка полу заказ кадагим. Ҳамаш размери 38 заказ кадагим. барое ки акинамаи қадар бузбалаем 39 мепӯшам барои духтаракои мо ҳамаш духтаракои ёшаки баян. Инам хеле ба станочки чанам даҷа бо инхишам ҳаста кадомаш дар насиби кадом боша. Дар ҳар як подарочный пакет яктаги ба станочка тӯҳфа барои духтаракое ки дар зал мешинанд. Нешабне чӣ хушрай машоаллоҳ. Ина артикулош дар кор боша. Ман артикулоша гав мезанам. Артикул 886-209 анамин тигровиш. Анаиниш ки бе бандакай бе ҳич просто обычный хали шлопка ҳакай. 886-265 артикулош. Инош так 886-237 артикули новинкаҳора нагуфтема. Ҳаич кадне дар группаҳои коритон бинависи обязательно наставникотон меган артикули продуксияҳое ки нав пайдо шудаганд дар компанияи Faberlic. Анаин ҳамаш як хеланд уже. Инош уже ҳамаш як хеланд. Анаки следующий коробка. Инаишам ҳамаш ба станочкияй. Мошаллоҳ яхшивакане.
цвети сиёҳша нав нишон дода будам 886 244 кадоме дар кор боша ина ишабинишка необычный фасонак 886 216 артикулш ана ин сафедш 886 202 артикулш сафедш беҳад хушро дар қоча ҳам беҳад аҷоиботи фасонак месан инош уже нишон додагиём як хела ана инаш тамошобино сколько сейчас сказать и чего же и кртай кофта пуска чи ана инаш толстовка я апам бадхташа заказ карда толстовка ки хушла нахали жен пирак так 100% хлопок буде хушла ина артикулш 533 670 иношам ҳамаш ба станочки биде ёшам ҳамаш ба станочки ино ҳамаямо падарка мебарем Тоҷикистон иная ба ма даиҷа бо пафтор заказ кардам даиҷа худам да чиқа маҳкум шид аёдум бромада ки вай массажники дигари ма биёрам иҷо омадам сразу заказ кардам ина бинеда мобайни 2-3 рӯз омад беҳад чизи аҷоибе тамошобин омада беҳад маххушдаги аҷоибот массаж мекуна ба ё тамоша гуфта будам ку ва ё ҳастан ку магазино специально ҳастай мешини пулкатияй 100 рубля намедонам чанд смети баъд пуштото массаж мекуна ку копия анавая шарикош просто мехе удобни дам хе ҳаракат мекунони даста тамом пушта аҷоибот хушрӯ массаж мекуна тамом ҳозираш дар нами қазаказои мо бо иншоалло дар Тоҷикистон следующий заказ мона аёҷа получат мекунем